صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم جميعا كافة الأولياء الشهداء الصالحين إنما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا الرحيم مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Bab Babu haddi syaribi utawi iki kubab nerangaken hati wong kang ngombe mabuk wa bayanil muskiri lan bab nerangaken barang kang mendemi. Bab nika menerangkan tentang had harus ditegakkan kepada pemabuk syaribul khamar wa bayanil muskir dan menjelaskan tentang hukum-hukum menggunakan barang-barang yang menyebabkan mabuk, mendem. Adapun nginum khamar mabuk ane ke dalam Al-Qur'an elarang dening Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Islam. Dengan membawa syariat yang sempurna, Islam sangat melarang keras tentang minum-minuman keras. Karena banyak hal terdapat dalam orang-orang ahli ngelakonin nginum khamar nih, baik aroba benda atau aroba khamar, aroba aing, perasan dari anggur dan sejenisnya. Makin lebih canggih boleh beda ganja, beda narkoba. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adabu bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Artinya sesungguhnya hanya saja setan-setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan lantaran meminum khamar. Al-adawah wal baghdha, beda dua poin target utama dari setan untuk manusia nika supaya mabuk, karena mungkin yang mabuk nika pasti beda dua hal nika, al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Neng kenapa nika sih terdapat adawah wal baghdha fil khamri wal maisir? Engki gak dinto dalam nginum khamar wal maisir, judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan target yang beda telok target. Pertama engki peneka al-adawah wal baghdha, si nomor telok target engki peneka wa yasuddakum an dzikrillah, menjauhkan kita daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anis sholah terakhir, orang kebedaan mendem, kebedaan mabuk tak oleh sholat. La taqrabus sholah wa antum sukara. Coba-coba sholat mun kebedaan mabuk. Fahal antum muntahun,
Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan tadi itu, yakni apa? Al-khamr wal maisir. Nika larangan daripada Allah Subhanahu wa taala karena tocukna setan seorang nika giring supaya gemar terus menerus. Jadi orang saya mudamminul khamr, mudammin terus menerus, orang saya mudamminul khamr ini kata sepora. Orang saya mudamminul khamr ini kata sepora tini Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kau lebih sampean melangkah lebih jauh tentang had, hukuman-hukuman saya kangkui orang saya mabuk. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dabu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru, sesungguhnya meminum khamr, wal maisiru dan berjudi, wal ansabu berkorban untuk berhala, wal ansabu berkorban untuk berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan panah, wal azlamu mengundi nasib dengan panah. Ini mengadu nasib ki kelaban cara ngeramal nih kan, dengan cara panah. Rijzun min amali syaitan, ini adalah termasuk perbuatan setan, perbuatan yang keji adalah perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka hindarilah, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Mereka banyak ayat dalam Al-Quran tentang nerangakin apa, tentang bahaya-bahaya pada orang-orang si ahli minum khamr. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu, orang se nginum khamr dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, man syaribal khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan wa in mata dakhalan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu, man syaribal khamra, siapa orang dengan sengaja mengetahui tentang khamr, tahu cek ji khamr, bida biar yang tak tahu mungkin. Orang yang tak tahu cek ini kan apa? Khamr. Tahu persis, tahu betul tentang keharaman khamr dan mengerti tentang khamr, bahaya-bahaya khamr, dan tahu cek ji khamr. Wasakira terus mentem, resiko dan apa? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha, pak pun waris salat tidak terima. Oh, benar omong kosong nih hadis. Fa'in mata, mohon mate, tanda kutip kita tobat, dakhalan nar, neraka kena. Percuma ya selamat teh, percuma ya oleh. Fa'in taba taballahu alaih, seandainya orang tadi itu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taballahu alaih, maka Allah akan menerima taubatnya orang tersebut. Syukur taubat tongku. Fa in ada fasyariba fasakira thumma lam tuqbal lahu salatan arba'ina sabaha. Mun abali boleh, mari taubat abali boleh. Abali boleh, mabuk boleh, mendem boleh. Maka orang mun nikah abali boleh, lam tuqbal lahu salatan arba'ina
lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan, maka orang ini juga tak terima boleh salat 40 hari. Terus demikian, mon mate dakhalan nar, mon tobat diterima boleh, mon tobat diterima boleh. Pada akhir Allah Subhanahu wa taala tak bakal nerima tobat orang nikah, mon orang nikah ampun lah tobat bali bon kuku ning akhirat. Orang nikah seneng alam neraka, sing seebede dalam neraka. Seebede ning dalam neraka nikah aroma saboci do orang kabeh nikah, do orang situng nikah. Bau na orang se nginom khamar na kemebeceng do orang na alam neraka ning neraka. Bau na orang nikah se pamabuk nikah bisa mebeceng do orang ning penduduk ahli neraka. Muakhir pada entar kapi protes kapi ngocai kapi do orang se syaribul khamr kalau bahaya, kena laki deh keluarga benda anak-anak. Naudzubillah cek sampai ngal-bengal terseting dek ka saknya mah khamr bareng si mabu aki apapun bentuk baik searoba padat atau baru bercair. Karena agama mereka melarang benain mainan, benain mainan. Orang bahkan wajib yahat ning dunya. Wajib hukum had neng tunya. Anikah ancaman kangkui orang saya napa nyamana saya mabuk. Apa maksudnya la tuqbal lahu salatun? Ay la yuthabu ala salatihi 40 yawman uqubatan li syurbih li syaribil khamar. Orang sing nginom khamr pak polo wareh tak terima sholat maksudnya tak terima sholat tetap sah. King tak oleh ganjaran apa? Bukan berarti terus tahu sah sholat, enten tetap wajib sholat. King sholat tak terima. Ya ini tak ganjar, la yuthabu alaih tak ganjar di Allah Subhanahu taala mabuk. Bahaya syaribul khamr. Karena manusia nikah teti orang sembul je sebab akal. Haywan tandi akal. Keng sayang, 1000 sayang, akal sebegitu mulia, saya bisa membedakan dengan akal tersebut bainal haqqi wal batil, lantaran barang bagus bi barang saya coba. Tapi sayang akal erosa kelaban khamr. Boneka yang ke tradisi, yang ke tren masa kini. Nyekep nika pun biasa mabuk nika. Auzubillah. Mabuk. Pon. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, satu men Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku utiaten aturaken sapa birojulin wong lanang qad syariba kang teman-teman nginum sapa si rajul al khamra ing arak khamr. Fajaladah mongko jilid sapa Kanjeng Nabi hu ing rajul bijaridaten kelawan papah kurma luru nahwa arba'ina kelawan kira-kira 40 jilitan. Qala mongko dawuh sapa Sayyidina Anas bin Malik wa fa'ala lan nindakaken utawa ngelakokaken jilid hu ing syaribul khamr sapa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yakni kelawan arba'ina nikah. Wa fa'alalan nindakaken jilid 40 hu ing syaribul khamr sapa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berbeda kemudian setelah khalifah Amirul Mukminin. Nah, ekocak Amirul Mukminin setelah zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sobung kata-kata Amirul Mukminin, Khalifata Rasulillah. Jadi mun manggil sahabat ya Khalifata Rasulillah. Ketika Sayyidina Umar Ibn al-Khattab memanggil ya Khalifata Khalifati Rasulillah, terlalu panjang. Wahai penggantinya Nabi. Sayyidina Abu Bakar pendek ya Khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Sayyidina Umar tambah ya Khalifata Khalifati Rasulillah.
wahai penggantinya Gusti Kanjeng Nabi, karena akhirnya beda julukan Amirul Mukminin mulai di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Falamma kana mongko semangsani ono sapa Sayyidina Umar, sahabat Sayyidina Umar ibn al-Khattab, istasyara mongko rembukan sapa Sayyidina Umar annasa ing para sahabat, annasa yakni para sahabat. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yaiku Sayyidina Abdurrahman bin Auf, akhaful hudud utawi luwih ringan-ringane pira-pira had iku samanuna 80, iku samanuna 80, fa amara moko perintah bihi kelawan jilid sama kelawan samanuna sapa Umaru Sayyidina Umar ibn al-Khattab, muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu ata bi rajulin qad syaribal khamra, didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki yang telah benar-benar telah meminum khamr. Fajaladahu bi jaridatin nahwa arba'in, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum kelaban had ejilid etokol bi jaridatin kelaban papa korma 2. Napa maturan papa ne pe rancak saya bekerajaan papa na korma 2 bisa dihitung bener segini papa ini kan semua rajem pun papa na korma 2 etokol berapa kali arba'ina etokol 40 neka hatta orang sing nginum khomer ning dunya ya hat ingki beneka etokol 40 kali. Noko lebih apa? Bi papa na korma 2 betul di situ. Malah semua keresah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Abu Bakar tetap ngelakonin sampai 40 kali. Zaman Sayyidina Umar lain. Robena ki ibadah orang-orang munafik sing ngecok nginom. Orang-orang nakal, orang-orang setan beng zaman Sayyidina Umar. Akhirnya rundingan Sayyidina Umar katengal ki bede salah situng orang sebengal nginom istasyaran nas. Falamma kana Umar istasyaran nas, maka Sayyidina Umar musyawarah kelaban para sahabat. Remer ya tentang hukum 40 kali ya mak. Ada efek jerah, ada orang si mabuk ya. Faqala Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf ausul akhaful hudud thamanun. Daerah memenuhi kebaik belum 10 kali wahai Sayyidina Umar. Kebaik belum 10 kali. Akhirnya beda usulan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk menindak pemabuk yang kipaneka had paling sekone bene 40 tapi belum 10 kali. Nampun. Dari hadis nikah pertama, orang ayat wajib ayat iki peneka ayokum sebanyak 40 kali cedeten, 40 kali tokolan. Pertama syaratnya harus benar-benar nyata bahwa orang ini kemabuk alias bersaksi. Jadi mun cuma beda orang alapor ke hakim masalan, beda hakim yakni hukum Islam, beda orang alapor ke hakim beda orang mabuk, apa buktinya? Colon Abu Khamar masalan, tak kuat. Harus benar-benar beda orang yang menyaksikan bahwa orang ini betul-betul ngenom khamar. Mun cuma bauna terus ngetelak mentem, bisa jadi mentem bener karena khamar. Ongku mentem tapi tak ngetelak ngenom. Wah ini kita sekarepan masih lapon oleh nokol ning hukum Islam tapi beda syarat. Mentem sempoyongan. Nah, mereka orang res beres terus ronero orang mentem haram hukumah tasyabuh
Jaja macam ben, ya bayar enggak. Padahal tak mabuk. Keng ya megaya terus kok cak. Dosa. Kulai pondok ni bilan pacet watu wala baja nabi ni kapi itu bung tambung pak. Karena kampung bung tambung sara super pun. Akhirnya bi kiai paringi kanak tika banyak antolo polo nak kanak bulempu. Bode jang kaja gula kanak pasar depan ku tau ambeng notok wis tak nemu gula edisi terakhir je wis tambeng. Ngalak bujo. Bode pinggir embong. Jalan raya neng pondok neng Pondok Katon. Bodoh orang bamu gagah atau pak nekam tak telaten ngalak bujo tojuk berpikir embong masalah ngalak bujo udah aculi ungkap orang ngaku heroin waduh ya dah lo yang semboyong joya magaya kon tak tapuk gini kon oh ya takut ongku padahal bujo bodoh ya bodoh orang punya ajeling ajeling yang keprenggiling arabi orang padahal buja apa kira kantuk bodoh hajak ongkuan lu hajak nyergu ongku pokon pemakai lah pokon tepak ni kepada sandiwara neng pondok ni kepada sandiwara tadi pemabuk langsung ketegur bi kiai gawe sandiwara liyo ae ojo mabuk haram hukumnya walaupun sandiwara. Oh bahaya macam kamu kadung dayeri ya hajak gaya kan ya hajak gaya sempoyongan hajak gaya mentem beda orang mentem bisa jadi mentem karena napa kakanan karena orang ini mungkin tak kuat sampai mentem tak kuat dari kakanan sehingga mentem lapor lagi ke hakim apa buktinya tak ada keng mentem kita kena hudud kita kena had. Paham ya? Jadi pertama harus benar-benar tahu persis berdesaksih bahwa orang nikah adalah nginom khamar. Mun cuma bau khamar kita kening. Mun cuma mentem ngetelak keberadaan mentem bisa jadi mentem karena mabuk selain. Boleh mabuk janda. Wah. Dari mabuk janda aja kira-kira. Kan boros sih berarti aja mabuk saya nyaman aja cah nyaman aja cah deh ya mau mabuk lain aja mau mabuk janda ya tak apa-apa lah truk roller benengkok maksudnya truk roller tulisan truk juga papa pulang mama basah deh ya tulisan macam-macam ongku ini kecurhata bagian pir supir nih kebiasaan itu oleh si pacet curhata pir supir wis beda orang yang di nyupir motor sebine beda yada par bine iyu nabi ini beda budi tulisan truk nih bertulisan ayuan mbak Yuni timbang adi kowe baca bi sandi motor ayuan adi timbang mbak Yuni ngocah apa kakek mama alin budi padahal mau jadi netrek dia cuma mabuk selain bahaya mabuk ke judi daripada nyanyian ini kan siapa dia nyanyian dia oh Vera lah ini kak kudu yahat nih kak Pak Polo zaman Sidina Umar belum bolo benih Pak Polo kimon mangken so ais ya tangkep yo cole tangkep yo cole bancet nah si pertama syaratnya harus benar-benar nyata beda bukti bahwa orang ini benar-benar nginom khamar kedua karena sebab pengakuan ngakoh coba bahwa abang nginom khamar wajib yahat mun pacet ngakoh nah nikah sebab pengakuan dan sebab saksih kita tentu saksih dua mau orang laki dalam nyaksiin perbuatan sing gak nikah nah la ilaha illallah bahaya orang si mabuk nikah hati neki banyak penjelasan neki kebudi
apa sih khomer sangku niki mulanya ma bareng nikah ama Bu Aki tekak pon sekone ahsan aja walaupun kesampian tak mabuk niki beda pembahasan ke budi nikah keng gula keng abri napa wawasan contoh biasa orang ngajemo biasa jemo nggih jemur kan biasanya campuri anggur karena anggur nika termasuk bareng sekeras walaupun seloki bentak ndak betul jamu bala oh, leren lah ya mun bisa cek gelem ki pacet bede manfaat khomer nikah keng cuma tu sana lebih raja tinimbang manfaat lebih angak kebetulan lebih angak kebetulan mun bisa aja karena nikah takut termasuk sampean nginum khomer bahaya orang nginum khomer nikah bahaya ki ancam nak gelak nikah tak terima sholat zaman Pak Polo hari mun sampean aja semua apa baik namun bisa tak usah seloki tekap pun seloki bahkan Sayyidina Abdullah ibn Abbas Nabi tak salah pernah taruhan orang semateh kita tobat dari minum khamr mudah minum khamr mateh debune Sayyidina Abdullah bin Abbas au taruhan engkau talein tang tanang dukel aja tang soko dukel aja talein sabok ning tempat sepanas kale kuburna orang sepamabuk gelas kita tobat mau ngedep ke kiblat jadu cale tang tale mon orang ring ngadep ke timur du cale tang tanang bengal taruhan sini kak artinya coba orang sepamabuk ini kak tak bakal ngadep ke kiblat jasa tak Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai ataruan talein engkau tang tanang dukel aja tang soko dukel aja talein kaleh kuburna orang se pamabuk gelas se kita tobat mun ngadep dak kiblat tak usah ducale lah selama-lamanya kok dina kok mati kriya keng mun ria se materia adep ke timur tuli ducale untuk meyakinkan kaum muslimin saat menikah bahwa bahaya mabuk benih hanya untuk kesehatan keropos ketolang bisa matiin ke sendi-sendi bisa melumpuhkan otot ben orak ini kelumpuh siapa cat benih minuman keras benih benih mun nginom biasa nginom kopi ji enom are enom na sambian mun minuman keras benih bensin pertus derem sambian ayo berje kalau bareng sama Bu Akinya derem cerita orang nginum pirtus di derem cek pirtus ini si terungking pas ayeno dia jadi bangga mula setan kadung anak rena mula mabuk pasti tawur mula tawur permusuhan umat Islam berarti tak bersatu lemah pastir Gusti Allah si adebu setan nikah berusaha supaya orang itu tak bersatu cara pemabuk pasti ibadah al-adawah wal baghdha pasti terjadi dua al-adawah wal baghdha al-adawah permusuhan wal baghdha kebencian pasti terjadi ada cerita orang pemabuk rukun bisa kancan sobung pak pasti atokar nah kula lebih sampean nikah tak mabuk secara nikah keng kemungkinan kula tak ningun sampean ki mabuk jabatan ki mabuk pujian ki mabuk harta benda dan kekayaan aneka juga mabuk si bahaya kang kui keimanan mun nginom khomer mungkin jaga materi jaga tining Allah Subhanahu wa taala keng mabuk ria pak keduh mabuk jabatan mabuk pujian mabuk napa kekayaan dan macam-macam sebagainya mereka dalam Al-Quran la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun cek sampai kakek mak semak dekah salat mun kebedaan mabuk mungkin tak mabuk nikah tak mabuk ngenom tak mabuk khomer tapi mabuk jabatan mabuk dunya sebagian para ulama sukaro nikah dinto sukaro maksudnya banyak artinya benar cuma mabuk khomer bahkan mabuk
jabatan banyak orang kari kadung mabuk jabatan di kabunan. Mabuk popularitas, mabuk harta benda kekayaan bentunya ben saesena. Sehingga tak kenal halal ben tak kenal haram karena pun mabuk dunya. Nah, kaya to silahkan bekerja, silahkan alako. King cek terlalu napa? Terlalu mabuk sampai itu orang mabuk. Sampai itu orang mabuk. Nah, tadi mula orang mabuk dia ada dua lah. Karena mabuk dia. Jadi mailah tempat bareng saya coba ni kapon bareng sini benih pada teng pada orkes pasti bener yang mabuk pon. Dan mula mabuk. Tawur tak tawur? Tawur. Lerem macam biar. Karena berangkat pacet le mabuk. Bodak ke orkes, saya senang pengajian, saya senang selawatan, saya senang jogetan. Kita bisa kalau benjarangan nikah. Mula bodak orkes, pasti mabuk. Mula mabuk, pasti tawur pak. Roti kalung, masih roti mon. Bodoh gira roti kalung, bodoh kalung roti kalung jan. Toko lagi senokol reng Islam, saya toko loreng, serugi Islam pak. Nah, ini adalah tujuan daripada syaitan. Na'udzubillah. Nah, jadi dari hadis nikah orang yang mabuk ya hat 40 kali. Zaman Sayyidina Umar Aube belum 10 kali. Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai atarwan mon orang mateh kebadaan kita tobat kali kuburna tale nengko jak du calen mon orang ria ternyata adep de kiblat. Na'udzubillah. Dadi mun ajamu cuma biasa lah, tak usah tambahin seloki duloki tak usah. Angak tak keres angak, mulai lah angak kaki. Maji bustro aja mo, dapat dek bunggona, udah mengit deh. Orak som meluyu. Bune tambah gerung, bune tambah ngaret, abang ngerok. Aja mau napa mulai dari aja, masalah condangan na. Tak bisa nih, dah lah. Tahu nih, ajaman Pak Mufid enten. Oke aja mau gini Pak Mufid. Semua gerenggi ya berarti. Kia produksi gitu. King. Timun aja mau cek tambahin anggur nikah. Takut termasuk hadits syaribul khamr la tuqbalu lahu salatun arba'ina sabaha. Naudzubillah. Ya, kena laki bahaya nikah ke anak. Jangan sampai kuaku. Naudzubillah tsumma naki mater muka orang-orang sekitar kaul panjenengan. Ya apa selamat dari mabuk penikah ben mater muka saya capok mater muka tulia tobat. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Hadra basaudan digi suri. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقيا لنا وقرابات لنا في ديننا
كتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذكياء علما نخضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا عيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا فضل حضرة بنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبار رسول المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوش أبو بكر بن سالم وعقيل بن سالم قطب الربان وثم سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا سنة الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المالباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصولهم وفروعهم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعالي بن عبد الله بارس قطب الشيخ البلاد الحبيب عبد الله حداد أحمد بن الهبشي قطب الملك حبيب بن الهبشي قطب ثاني عبد الرحمن سقا ولاد من المخضر وإخوانه ثم إلى حبيب عبد القادر المجيد ثم إلى راحي حبيب العلامة علوي بن عباس المالكي ثم إلى روحي الحبيب علي كويتا وحبيب بكر قرسي والحبيب عبد الله بانغر والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر وسنسن والحبيب علي بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم وحبيب وعمر بن عبد الله وحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن وحبيب مهدي والحبيب سالم الشاطري ثم إلى الحبيب محمد بن شبوكر بن سالم والحبيب ثم إلى روحي الحبيب صالح صحابي تنقل والحبيب محمد الهدر بيوضاء والحبيب محمد الهدر بنيواني والحبيب ثم إلى الحبيب جعفر بن علي بهرون والحبيب حسن بن أحمد بهرون ثم إلى روحي المرحوم الحبيب سالم بفطيم ثم إلى روحي صاحب الحول المكرم كيهجي مسمعات عماد الدين وأصولي وزوجتي وأصولي مفهوم ثم إلى روحي كجاسم رسل وزوجتي كجي هاشم رافع وزوجتي ثم هذا صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين وفقر في الدين وعلم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر وأهل الندامة وعلى من أسلفنا أصوات مثل جلسة نوينا وعلى من طلب وعلى ما قصد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا تتاب وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.